Biyag Di Tao. Hello kada kayo manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga istorya, ti patangatang miita. Ngam sakbay na. Hello mampay kini Bernardo Marquez dita Irisan, Baguio City. Hello kada kayo amin. Ni Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, kay ni Jolie Obras dita Rosales, Pangasinan. Intay nga rodan danggan ti episode 204. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Insan Roda, manulangan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod insan Cesar. Ay, naimbag pa rin dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakal akumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestihyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Huwag nga rod. Baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag tadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagi ti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gapo ta arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga Rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga Rod. Oray si kamit masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo, edi high school tayo. Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey, talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di dya probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagawawid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. At da pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Ay, pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong, adu tinaskan may isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangan natin. Gundawayak day tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad tagayami? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Okay. Teka sulata. Baklalata. Naibaglakit din. Tada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo tayo grocery kan restaurant nagabay. Malaksin a negosyante. Ay na, ada pa'y daduma a negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay ati supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kuko iti daytoy apasdak. Intuloy na ti sigud a negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta Jackson? Uy, kastulat Awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam.
Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan, Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Ay, excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo nga. Agat syudad. Nasingpet lat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Uwanahan. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dyan akumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran dito Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngam impilit mo tikayat mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dyan kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna, Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawit na yun. Taitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga roan. Ngay may tulod na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganinanang mo, ha? Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak kada kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaisot imbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang, tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara ija syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka no sungsung-batan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaang. Sige nanang. Awagak inton madamdamah ti asawak. Hello, Han. Kaano ka nga gawid? Agbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalak itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapmapan ti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay, nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Wen Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa'y Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intang arudan, Jackson. San lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng nyak. Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papan iti kwarta. Anam. Saan? Diyak kaya't agundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idiubing tayo? Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem,
Dakil a problema ti sangsangwag ita. Adda ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agam anak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tan tiyag biyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single iti tong palbiag ko. Adong mo tinagaram kan ka idi high school tayo Wan, ngam awan na gusto kadakwada. Jackson, aglunakan ka. Si ka lang ang tinagbalin nga special a lalaki iti biyak ko. Roda, no daman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na ko ma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanyak. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanyak. Di pangibilbilangam kanyak. Kat makunak a closure para kanyak dayto yan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa'y man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyamanak, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video? Ay, agore kata ipos ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpay so kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka di daka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan ha. Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito ay tapno maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayam ko. Ken kada iti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances? Kita am da ito'y nag-viral iti social media. Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadag iti nagreklamo. Pangasim ha? Di nakamlukluk mo nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya meten. Amok, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Ne, sana po nunay ta. Pudnungan da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Ay, Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasawen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikam iti maluko. Ses, apay akas tamot ten ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka diti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway dayjay. Amo nang amin asaan ka makapaggadgad kan kwan na. Insan, maasyan ka mat ijay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na.
pagpanunutan pay laang itidakas. No bumulod kanyak, si pupuso at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko, kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong, tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino, hanapan ni Jay Syudad. Anakalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo talaga iti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati panagsasaom. Tatibiyag, adalat tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo, adalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka, insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, anay sawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Akwa, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan Apolos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, Huston. Ada ka asi ti Apo. Di na tayo baybayan. Itilatan na lang nga institusyon ti pag-trainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo nasumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatig kayo ang pamilya iti biyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaang. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti dahito reunion tayo, Gayam Jackson. Awanan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok a panangyali kakamlaan kininsan mo aro, daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit di tadamutan bukod mo negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmat at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun na pagkamangak no kas diya magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasi unay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga imbagases. Ituloy mo na. Ay kamao-dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Anyaman ti estado ti biag ti tunggal maysa, adalat ta dumta nga karit iti biag na.
ngam di ka pay dagal iti anyaman na panubok, tamay saday tawagas tap nagbalin ka natibker, kat maragpat mo dagiti arapaap mo. Bueno gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo. Amen.